zarambabaje cyane aho abantu basigaye bavuga guta umuntu agakenera ifoto. Ico ni igiheko. Umuntu uvuga ngo iyi foto ngo ifotore utambaye ihuzu ngo numara usukuma ifoto. Ico ni igiheko. Raporo. Abantu bakabango bariko barakorera Imana, bariko bakorera Satani. Ino ni abantu umuntu ari mukubona bakabango abantu umuntu akaba yahamagara uwundi agahamagara undi ngo wifotore wiyambitse ubusa ngo numara unohereza ifoto yawe. Yarangiza akaza mu materaniro ngo n'umukristo. Ico kintu mwari mwacumva, ico kintu mwari ico kintu kubakizwa b'Imana. Basoka mu rusengero rw'Imana bagatangira gukorera ibisaha aha ku kibero cy'ikanisa aha iruhande rw'ikanisa bagatangira kuhakorera ibisaha. Pinehasi mwene Eliyazari wa Soni umutambyi atumye uburakari bwanje buva ku Bisirayeli kuko yafuye ifuhe ryanjye muri bo agatuma tarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye nuko none vuga uti dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro izamubera hamwe n'urubyaro rwe isezerano ry'umutambyi uhoraho kuko yarwaniye Imana ye ishaka agahongera Abisirayeli. Amen. Haleluya. Mana yo mwijuru twongere dusome igitabo cya Luka turasoma igitabo cya Luka turasoma 19 tuje gusoma ku murongo wa 5. Umurongo wa 5. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Amen. Amen. Teme ijambo tugiye kuvuga iyeze kugira ngo uzabone Imana. Wiyeze kugira ngo uzabone Imana. Kuko Imana muri kameremere yayo ikunda abera bayo. Muri kameremere y'Imana ikunda abera bayo. Iyeze kugira ngo uzabone Imana. Nako kantu tugenda dukoresha kugira ngo twihute tuze gutanga umwanya. Abantu bavuga byinshi ariko kandi turagerageza guhina amagambo ariko umutwe cyangwa se kirindi cy'ijambo iyeze kugira ngo uzabone Imana. Wiyeze witunganye. Wiyeze witunganye kugira ngo uzabone Imana. Imana irera kandi n'abashaka Imana nabo bakwiriye kuba arabera. Finehasi mwene Eliyazari niko ijambo ryatubwiye. Ndamuvugaho amagambo make ntambuke hariya mpavuga amagambo make niturangiza dukatega stari. Finehasi mwene Eliyazari uyu nguyu yakoze ikintu cy'indashikirwa mu bwoko bwa Isiraheli igihe bari batwawe n'umwijima gwo kurindagira bariko bakora ibidakorwa. Bariko bakora ibintu bzakirazira kandi habe n'ubu birakorwa. Kandi birakorwa ndetse bigakorerwa mu bakizwa. Birakorwa bigakorerwa mu bakizwa b'Imana kandi abo ngabo bakaza imbere y'amaso y'Imana bitirirwa ko bavuga Imana bakorera Imana. Nuko ngo nta buryo wahura n'Imana igihe utariyeza ngo ubu wera
imbere y'amaso y'Imana tushobora kubona Imana. Ndakubwiza ukuri tushobora kubona Imana. Finehasi mwene Eliyazari ngo abona bariko bakorera ibyaha hagati mu rusengero rw'Imana. Abibonye ngo hagati muri we ngo yumva ko hinuka asira kiburi kitakatifu, yumva hagati muri we ko hafurubira uburakari cyane. Burya burakari ngo bumujeho ngo nibwo yahise akura icumu atera bariko bakorera ibyaha hagati mu rusengero rw'Imana. Ngo yarabateye arabahinguranya, abahinguranyije abo bomba bahinguranyirije aho ngaho. Imana irivugiza. Nico gusa Imana ikunda. Hagati muri we Imana ihita irema amasezerano. Hagati muri we Imana iremamwe amasezerano. Nimba ukora ibyaha urara utarama, nimba ukora ibyaha urara kesha, uri kukesha, ndakubwiza ukuri cira birarura nukura simpiri kumwite. Ntaho uzaja, ntaho uzagera, ni maskaje. Uri kura maska abantu ariko nta masano ufitanye n'Imana. Ahubwo uri kuragerageza kuzimiza n'abandi n'abagukurikiye impumyi irandasindi zose zisuka mu rwobo. Yamaze ngo kubahinguranya, Uwiteka avuga ijambo aravuga ngo Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni ngo kubera umfuhiye hagati muri aba banyabyaha bariko bakorera ibyaha mu rusengero rw'Imana. Imana iravuga ngo nguhaye isezerano ry'ubutambyi rizakubera hamwe n'urugo rwawe. Nguhaye isezerano ry'ubutambyi rizagukurikirana hagati mu rugo rwawe, kubera ngo kuko wamfuhiye ifuhe hagati muri bo. Imana iravuga ngo kandi bari barabaswe n'icyago cya mugiga, ariko aravuga ngo mbakuyemo mugiga kubera Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni, kubera ibintu ukoze, kubera ifuhe umfuhiye. Igitangaza gikomeye cyane nuko abantu barimo kwita ngo bariko barakorera Imana, bariko bakorera Satani. Raporo abantu bakavuga ngo bariko barakorera Imana, bariko bakorera Satani. Ino ni abantu umuntu ari mukubona bakavuga ngo abantu umuntu akaba yahamagara uwundi, agahamagara undi ngo wifotore, wiyambitse ubusa ngo numara unohereza ifoto yawe, yarangiza akaza mu materaniro ngo ni umukristo. Ico kintu mwari mwacumva, ico kintu kubakizwa b'Imana. Basoka mu rusengero rw'Imana bagatangira gukorera ibyaha aha ku kibero cy'ikanisa, aha iruhande rw'ikanisa, bagatangira kuhakorera ibyaha. Kandi bakababona, bamwe bamara kubabona ntibatera icumu ngo bice, bakabafatira ibanga, bakavuga ngo fata icumu wice umwicanyi, warangiza ukamufatira ibanga. Fata icumu wice umwicanyi uri gukorera ibyaha iruhande rw'itorero ry'Imana. Fata icumu wice, durebe kuburanga hinguranya. Ndababwiza ukuri, icyo kintu kitaratubamwo, icyo kintu kitarabaho, nta juru ry'Imana tuzabona tutariyeza. Ibi byose ibi tuwaye dukora nutunyunyuzwa, nukubyina senti, nukubyina umuzike, twarangiza tugatagangara, ejo tukirirwa turyamye tugifite abandi babese mu itorero ry'Imana. Imana ni yera kandi izakorana nabe, ariko Imana tizikorana n'amazuru ashugunutse akora ibyaha. Imana ntizikorana n'abafite ifaranga ariko bariko bakora ibyaha. Imana izisesemukwa n'isura yawe. Igihe udatunganiye Imana ngo ukore icyo Imana ishaka, ubusore bwawe ntacyo bubwiye Imana. Igihe utaratunganira Imana,
Imana ni yera kandi izakorana nabera. Imana ni yera. Imana hari ibintu ku Mana. Imana kameremere yayo n'ukwera kwayo no gukora kwayo. Gukora kwayo iyo yaje gukora ariko ntiyaje gukorerwa. Habe niyo wogira gute ntiwokora nk'Imana. Yaje gukora ariko ntiyaje gukorerwa. Kandi Imana ni yera. Kugira ngo uzabone Imana utegerezwa kugira gute? Utegerezwa kwera. Reka ubandi urambike hasi wature wihane cucukwe nimbura umusore ukizwe burundu. Kugira ngo uzagire gute? Kugira ngo uzabone Imana data. Les faire martyrs, passer les prévenus de guerre. Sempre de venitas, l'andre de guerre meriere. La verime de cos, l'andre de gueza la vomine. Les propes, la tire aigre de forme, non de la forme. Gusa ikintu twebwaga imyaka imaze gukura, ikintu gusa tubarusha turimo kubarusha kwihangana, ariko kujya natwe tuba twapfuye. Utabizi yogira ngo none gako turabareba ikijisho biragatsindwa. Kurya twari turi kumwe, jewe nari nuzuye burembere nukuri. Burya mwaza mutamba gutyo nkabona no kwirukanga kagomba igikuta umubambu biba nabo banga bahano salikowe bayikolera bayisi bohe bayikolera bayisi Abayisirayeli abakashaga Misiri banayibagirwa bakayike Kanani bingi babo bamalira mwishamba bingi babo bamalira mwishamba. Nahamagawe n'abantu bariyo neza baravangwe se murihe barambaza ngo se murihe ndababwira ngo turi hano. Baravangwe se muriko murakorike ndababwira ngo turi no hano ariko turinze umwanya. Ijambo yambwiye ijambo rikomeye cyane. Arambwira ngo tubasabye imbaraga zo kuza ngo mukotane, tubasabye imbaraga z'amasengesho izo gukotana ku maboko
turazifite ariko icyatubereye ikibazo n'utu tunyoni baba dutumamo utu tunyoni turiko tuba hejuru yacu gusa ariko nimusenge gute dusenge Imana tuje mu gipengere cya kabiri twavuze ngo ezwa kugira ngo uzabone Imana ezwa warananiranye wirega none ukiregesho umaze guhitikana warahitikanye habe n'ibyaha bimaze kukumenyera ntibizogutinya bimaze kukumenyera bizi kuza wirega none nejo zaragukandagiye warapfuye waraboze kubera kubihoramo wabigize warabyimenyereje nabyo biraruha biragukandagira birakumenyera umunyabyaha muterikije umukure mu bandi reka kuvanga ureke abanyabyaha zarambabaje cyane aho abantu basigaye bavuga guta umuntu agakenera ifoto ico ni igiheko umuntu uvuga ngo iyi foto ngo ifotore utambaye ihuzu ngo numara usukuma ifoto ico ni igiheko huzu guhamagara ni igiheko nawe ubikora uri igiheko uriko wabeshera umuntu wabandi uri gukora bene ibyo ukaba wokurira umuntu ngo numurozi ni wewe murozi kumurusha wewe uri umurozi ni wowe murozi uzukora ibyo ndabivuga mbisubiremo kandi abo nibo bazimagije benshi abo nibo bagoye benshi abo nibo bishe benshi ariko Feneyasi mwene Aroni yamuteye iki kubwishaka ngo yamuteye ikijabo aravuga ngo reka ibi birarura ubutaka burarumana Yosefu muhanga muka Potifari yagize gutya yugushuramo imyenda kubera kuko hari ico yari yaramenye hari stari kimo mutima Hallelujah. Zakayo umutoza ko dukomeye wambuye benshi nimureke mwumve abantu babonye Imana abantu bazababona Imana ukuntu bazabamera aba bose bari imwaringa benshi ariko ntibarabona Imana kubera iki batarabona Imana nuko bimwaringa hano basohoka bakaja mu bindi byabo bibi ariko nimutegera ukuntu yakoze la vérité la prêche de Germeria kati osik la visite des provés regarde de la cause doveni de la cor la pile bonne escatique l'œuvre des niveaux zampari yumvishije gusa ngo yumva gusa ngo kuko hari inkuru yuko Yesu agiye kugira gute Yesu agiye gutambuka nayo makuru yumvise ayo makuru wow umuririmbyi ngo numvishije ngo amakuru hari ndimwe ngo numvishije ngo amakuru ngo yo kuri uwo murugwa ngo hatagera iki ngo hatagera ibizako ngo namakuru ngo ntana umuruhubayo ngo ntana maganya ngo yamagira cyangwa aracomoka ngo aravuga ngo reka gende ngo yurire ku giti ngo namara ngo arebe uwo Yesu ngo aragenda ngo yamazamuka umuvumo ngo arurira ngo kubera ko yashatse kureba Yesu ariko ngo abona nta buryo amubona kuko ngo yari mu bantu benshi ariko wewe ufite umwanya wo kwihererana n'Imana ukaganira n'Imana ukabwira Imana ibiri ku mutima wawe ariko kandi uwo mwanya ntuwufite kubera iki kubera kuko hagati muri wewe hatarabiki hataraba mu Imana hagati mu mutima wawe umutima wawe uracyakomeye umutima wawe urahangaraye nico kiza gituma udakorwa n'amasengesho umutima wawe nico gituma ugisoka muri wowe ukakugonga ukakubuza amahoro ukarara ukugendesha
ngo yuri igiti Zakayo wa Yesu ngo yuri igiti guta Yesu ngo agitambuka guta Yesu ngo hageze misiyo yiwe yazanywe no gukiza abanyabyaha ngo arararama ngo aramureba ngo amurebe ngo aramubwira ngo ururuka uyu munsi wa none tugende tuje kurara mu rugo. Regardez les fermerias de la part sokela de la mairie. Umutima wawe warumye. Hari amagambo yavuze John aravuga ngo umutima ngo wa Farao ngo wari waranangiwe kugira ngo ibitangaza by'Imana bizamugaragarireho. Umutima wari warabaye nk'ibuye hagati mu gituza cyiwe. Nico cyazaga gituma amagambo mose amubwira atazaga yumva. Nuko hagati muri we hari ikimana ipigo. Imana yari yarapanze kugira ngo izo mukandagire azamenye kuko ari Imana yatumye Musa. Naba bose bumva ijambo ry'Imana bakaryihuza ntibaryemere ntibumva iki ijambo ry'Imana ribashakaho. Ndababwiza ukuri kira birarura. Emera iki ijambo ry'Imana rikubwiye ukureho ibibi byawe wabitse mu mitima hanyuma kugira ngo uzoboneke uzabona Imana. Nta bindi bizakurikiye. Baragiye ngo bagere mu rugo bakigera mu rugo tayandi miga amandiko ntazavuga ko hari amiga yahageze gusa yarashitse ari present kandi yajanywe n'abandi bamwe binda bari mu kugenda bakurikiye binda ngo hariho bamwe ngo bakurikiye Yesu ngo bari bakuba amapeti menshi abo ngabo ngo kugira ngo baje ngo habanje kubanaga ngo uduhwewe bakaze bavugira uduhwewe ngo se n'ugutagiye ngo kurara ku munyabyaha habe n'ubu zahwewe zirahari. Urugambo ni mukuru abantu ni bakureho urugambo amaze bakizwe bakureho agasaku ariko bakizwe babona Imana. Zo kuba hanze kubera gusa kuko mbakiriye mukaba mubaye abashitsi hano raporo abakene nimutegere iwawe ico wagumiriye kikuba mu mutima wanze kurekura kizogutwika. Ico wagundiriye utazuvuga urwara rw'intaza ruba mu mutima wawe urwara rw'intaza gubarayeho. Ndakubwiza ukuri nudakura kuraho bira ibyo bizokwisha. Sawa na sumu ya fira takura ruwae umecheza na zambi zirisha uwa wengi sawa na sumu ya fira zambi takura ruwae umecheza na zambi zirisha uwa wengi zambi takura ruwae. Icyaha kigira ubukana kurusha kanseri, icyaha kigira ubukana kurusha diabete, icyaha nico cyambere kigira ubukana. Kigukobera kikagukandagira ukagaragaza aho usinga nk'umuntu ubona uri gikongoro. Aho bimenyera naho birebera nuko kiza kikugonga ugatumuhana. Niba wari kutahiye ngiyi ugatahiye. Abantu nibareke kwikomeza bace bugufi Imana kandi yaravuze ngo jewe abakene gusa abakenya ntigeze nambura abakene ndambuye ntasi byabo icyakabiri cy'umugabane wanje ndakibaheza abakene mbakenure hanyuma mbaheze nabo baje kurya baryame abo ndarenganije kubera ko ari abakene. Urategeye
iyo ngiyo yinjiye kera muri gipengere cyo kwaka imbabazi. Kandi iryo jambo mwene data yagyushirijeho aravuga ngo ntukazobona ifaranga nguze uvota ifaranga abandi bakuraye iruhande bapfuye n'inzara. Bamwe bari mu kuja kwitapa ngo ifaranga. Imana izondinde kugira ifaranga ndi umunebwe wo gupfa. Ibyo no kongera Imana izondinde kutishaganya mu mutekano. Turangize dutanga umwanya w'abandi. Arabango araba ugusa ari mu rugendo rwo gukizwa. Uko karakizwa abandi bari muri yandi yo kuvuza yabebe ngo yarambuye tibazi gahunda ihari y'Imana nawe. Le pareve kango to sindi bikubate giye cyo kurya amasike lofe aravango hagati mu gice cyakane cy'umugabane wanje ndagiheza abantu nambuye abo nambuye ngiye kubishura ibisho incuro ndakuba incuro zine incuro abo nambuye bajyaga bari ko ngo yambuye benshi nawe wambuye bangahe ahita yakira Yesu ngumwami n'umukiza hagati mu mutima we kubera ko yari yitekerejeho yumva kuko abonye Imana imutahiye mu rugo Imana yamutekerejeho yumva ko ategerezwa kuva mu bise bibi arimo yamara kayoboka Imana. Wowe gahunda zawe nizihe? Twavuze Feneyasi mwene Eliyazar icyo yakoze ahasigaye reka tuvugane gucya bene data nimukureho ibyaha mukureho ibibi kugira ngo tuzabone umwami Imana. Uwiteka Imana data urakomeye kandi ntawe uhanye nawe. Icyaduheza tugakizwa, icyaduha tukakubona, icyaduha tukabona imbaraga zawe, icyaduha tukiyemeza ko turi abanyabyaha. Ele tampresa de contikela breno sambre vilotilege leye paridinesa visite passé tite la devant mestantine enfer rie kron meza anteni wini sambre. Sifa za Mungu. Tugiye gukora ikintu cyo gusengera ruguru kandi nitumara turazamura inanga ariko turangije gusenga kandi abashoboye barahaguruka kandi nibarangiza guhaguruka turatonga amaboko twerekeza imurenge tubwire Imana ngo Mana ukora ibitangaza imurenge. Haleluya. Imana ifite amasezerano yasezeranye kiriya gihugu mutegere nukubanga isezerano ry'Imana rirakomeye itsimbarara ku isezerano ryayo ni ntanyeganyezwa. Icyo kintu nicyo tugiye gusengera ariko tugize gute nta buryo tuzosenga Imana tutarakura inzara z'ibyaha. Abantu nibumve bareke kuvuga ngo nigihe ngo bariko barajana nigihe ta mana yo mu cyaro ta na mana yo muri ville gusa wewe aho uri iyeze ukureho ibibi byawe binuka bizira imbere y'amaso y'Imana wacamara moja kugira ngo tuzabona Imana. Le Dominique lo sambre remettant boni et les gramevo des apart et gré de vaille mon j'écoute l'andemeke lo visite prévon minige les lois c'est médéa lengo ya kale naho bi
kiza kwigisha cyama kibambika inda hasi mbona kuko kaze ninjira mu madego mbona gusa n'ubwishishi gusa ariko Imana imbwira ijambo turi hano Imana irambwira ngo ruriya rwishishi nukuri n'urw'igihe gito kandi ruzotamuruka turi gutya tugize gutya alengo skill boni loi kandi mureke mbabwire mwabayumbe muze mureka murase ku ntego turase mu mutwe Imana nishaka tugira ijambo rimwe ariko duhahe tugize gute twumvishije neza uko Imana ivuze tugiye gusenga niturangiza turasenga duhagaze sifa za Mungu kandi abafite abashoboye gutonga amaboko muze mukwizera muze mubaka batonga amaboko mukwizera kw'Imana muze mubaka batonga amaboko muvuge ngo Mana data aho tutageze Mana Uwiteka Imana nyiri izina rya Yesu odila kati alonda mindi wiyasa asila ribanda songila kati friye postike lolan teni eni izina rya Yesu lebrejeni oglaje devomi ilwa harimana mana allo testeba sesike bomi ria je continue modeste habari mbari tugutumye mu madego tugutumye muri gitabo tugutumye ku ndondo tugutumye mu rutaci tugutumye muri inzovu tugutumye andisile carte modesine karingi lote boni salage boni egrier kabingu kota sima oveni kukiwanja lantemeni vominige kariya karere kose ufite kugapaturi mu izina rya Yesu dukusa imitima kubera gufa tubabajwe naho dusa naho tudafite kivugira tubabazwa ngaho turi mu gufa ntitugire abavugira ntituza tu lekotike leve modesima chandamele angrite bominisi letopire vomedelai hangini hostage angrete ni vomedelai hari Imana ikomeye hari Imana yahagaze muri kiriya gihugu irahagarara turakubona uramanuka lango ya dilebo mesalai lengo la katre de menia wakati sele bonimane wakati keloge ebrite lande lofite bogenique lunga eni ole brikalondema jamais la cause ziriyambaraga zumwishima ziriyambaraga zagoye ubwoko bw'Imana ziriyambaraga zicara zahahamuye abantu zicara zigarukirana zikisha benshi bo muri twe ariko hariho imbaraga zawe wavuga rimwe umutekano ukagaruka imurenge wavuga rimwe amayira akongera akaboneka wavuga rimwe abantu bakongera bagashora kuri biriya jambo wavuga rimwe mibunda yoturwa wavuga rimwe abantu bose bakumva uturere ko badukandagizamo ibirenge ladai moshe mangandi ali les brineger defo wavuga rimwe oda meshike lango imbaraga zawe zo gukora ibitangaza n'ibimenyetso tukwizeye nk'umunyamaboko tukwizeye nk'uwanesheje tukwizeye nk'aho uri Imana data turabizi neza ni wowe gusa duhanze amaso nk'umushumba yahanga shebuja umugaragu kazi nawe akayahanga nyirabusha turabizi neza lango ya dile poste de la kisi critère vominigeria lepra chane bondi la 400 edimitere Mana turashima ko hari amasezerano wavuze uvuga kuri mikenke uvuga kuri minembwe biriya bibuga by'indege bivugaho uvuga ko indege zizoza zitura uvuga ko ubwoko bw'Imana bazaba batuye uvuga ko hari hakizamuka amazi akomeye uvuga ko hari hagica imihanda ntabwo imihanda izoca muri kiriya gihugu abantu barashize Mana data ni wowe duhanze amaso kandi turabizi kuri umunyamaboko nta butegetsi utogeramo ugatanga amahoro asandi kuko ibyo tukubwiye ubikoze kubw'izina rya Kristo Imana idukunda amen.